može jedan vic! Otkača mi žic! Kako loša fora, daj odmah hejt, svi odmah hejt me, ljudi. Ono šta danas radimo je pričam o djeci, ne o normalnoj djeci, nego o posebnoj djeci. Ekipo, pričam o djeci koji imaju neke abnormalne stvari. Neke od tih djeca su 500 godina starije izgledaju. Neke od tih djeca nemaju uši, neke od tih djeca nemaju nos. Neću vam spoilat, nego ću vam sve pokazat. 10 djeci ću reći. Danas ću govoriti o 10 djeteta koji imaju tako neke specijalne stvari na sebi. Dijete broj 1 je Giuliano Stroh. Ovo dijete je sa 2 godine. Pazi to, sa samo 2 godine ovo dijete je krenulo bodybuildat, krenulo je dizat utege. Tako je, dobro ste čuli ekipo. Ovaj Giuliano, on je sa 2 godine dizao 70 kila na benchu, ljudi moji. Dok sam ja još uvijek uzimao šmrklje iz svog nosa, ovaj lik je bil do 70 kila. Dobro, možda nije baš 70 kila na benchu dizao s 2 godine, ali kuštara šta misle ekipo. To dijete je već 2 godine počelo trenirati, dok sam ja onako još uvijek bio srao pelene. Danas Giuliano ima 11 godina i već tih 11 godina on drži Guinnessovu knjigu rekorda za najduže držanje zastave na svijetu. Punih 111 sekundi se ovako držao. Ja iskreno ne mogu ni 2 sekunde napraviti tu zastavu, odmah padnem ko patka. Ali i dalje ekipa, imam veće bicepse od Giuliana, reši. Giuliano moj, trebaćeš ti još duže trenira da imaš bicepse ko ja. Bayazet Huzin zauzima drugo mjesto na današnjoj listi specijalne djece. I meni je iskreno on najfascinantniji od svih. Neka djeca se u današnje vrijeme znaju roditi s posebnim stanjem koje se zove progerija ili projerija, nisam siguran kako se izgovara. To vam je otprilike kad dijete u 5 godina ostari onoliko koliko normalna osoba ostari u 60. Čak je bio i film napravljen o ovom djetetu. Ali da, Bayazet je jedno indijsko dijete koje danas živi normalan život kao svaka druga osoba, iako izgleda malo drugačije. Malo starije, možemo to blago reći. Ja bi iskreno htio napraviti neki music video sa Bayazetom, onako da ga naučim govoriti reči i da ga zamislite da Bayazet kaže reči, jao. Treći dijete na današnjoj listi je Ferup James Miller. Na prvi pogled ovo izgleda kao predivna 6-godišnja cura koja samo uživa u njenom životu. No kad bolje pogledate, ovo uopće nije cura. Da, ovo što ste vi bili gledali je bio dečko samo što ima jako dugu kosu. Iskreno na prvi pogled ja sam isto mislio da je ovo cura, pa zato neću ni vas kriviti ako ste vi mislili da je ovaj lik cura. Mama mu svaki dan po 3 sata radi kosu. Tako je, 3 jebena sata. Fuck mi, opet sam rekao prostu riječ, opet ide monetizacija, opet neću dobiti ništa para, jao. Kosa mu je 0,7 metra visoka. Ako niste dobro čuli, kosa mu je 700 cm visoka. Taj dečko je visok možda 1,5 metra. Znači kosa je napola visoka ko on. Wow, what? Kakva moša, stari moj. Ava Clark zauzima 4. mjesto u današnjem natjecanju specijalne djece. Ova curica sama po sebi je u potpunosti normalna. Ima normalnu rozu kožu, ima normalnu plavu kosu, ima normalne zelene oči, no fora je u tome i čudna stvar je ta da su njeni roditelji crne rase. Da, i njeni roditelji isto imaju smeđe oči. I njeni roditelji imaju crnu kosu. Njena oba roditelja su potpuna suprotnost od nje. Zato se svi pitaju, uključujući i mene, kako je ova cura uopće nastala, di su ti geni, kako su se ovi geni desili tako? Kakve su to tamne magije bile bačene? Kužite, tamne magije, kao jer su oni crne rase, njeni roditelji, ne, samo sam ja rasista. Ma da, lamon rasist odmah, idemo, svi hejt. 5. dijete je Shin Haem Njam, ili tako nešto, ljudi moji, vi ne znate koliko je teško izgovoriti njegovo ime. Shin Haem Njam. On ne znam po nekom kornfleksu, ne znam, ali ajmo dalje. On je dečko koji sa 30 godina još uvijek nije ušao u pubertet. Da bar ja to mogu reći za sebe, ekipo, to bi opravdalo ovo moje dječje ponašanje. Po faci možete vidjeti da izgleda kao da ima 10 godina, no taj dečko, taj čovjek ima zapravo 30 godina, ekipo, i ima sve karakteristike djeteta od 10 godina. Ima onaj full visok glas ko dijete i ima broj tenisica ko malo dijete. Ja mislim da ima 36 broj tenisica, dečko. Živio je raso normalno ko svako dijete, sve dok nije ušao u tinejdžersko doba. To, za one koji ne znaju, tinejdžersko doba je između 12 i 18 godina. I od tog momenta prestoje totalno rast. To što se njemu razvilo se zove Hillandren sindrom, ili opet tako neki sindrom. Ovi Kinezi imaju jako teške imena za izgovoriti, ekipa, znači ne mogu izgovoriti nikakva ova njegova imena. Zato molim vas, imajte razumijevanja, hvala vam. Dobra stvar je ta da doktori ne vide razlog zašto ne bi živio normalni život kao i svi mi drugi. Znači jednako dug život. Naprijed, ako svi mi živimo 80 godina, zašto i on ne bi živio 80 godina? Naravno, tu postoje neki problemi, ekipo. Problem broj 1.
tjedan. Znači kad god ide van pit pivo ili tako nešto što je treba imati 18 godina, stalno ga pitaju osobno, ekipu njega pitaju osobno više nego što baka prase pita treba za osobno. Isto stvar broj 2 ekipa, znate koliko je njemu teško naš curu, znači ne zbog toga što on izgleda kod dijete pa ono ne može pričati s curom, nemaju o čemu pričati, nego zbog toga kako će neka cura jebat njega kad izgleda kod ima 10 godina. Neka cura od 30 godina kako će jebat dečkića koji izgleda kod ima 10 godina. Kužite što vam pričam. Znači, ja prvi to ne bi mogu napraviti. 6. dijete na listi je nitko drugi doli Jare Jalama. Jebo mater, ima ta cura teško ime. Jare Jalama. To je cura koja je rođena u Nigeriji zajedno s 2 sestre i kao što možete vidjeti za curu od 5 godine, bome lijepo izgleda. Tako je, cura ima samo 5 godina i već radi kao model. Mama ju je jednom bez veze slikala i slučajno stavila na internet, kad ono sljedeće što znate, slika je postala viralna i 15 agencija ju zove da kao surađuju s njom. Možete i vi vidjeti na njoj da u isto vrijeme ona izgleda kod ima 5 i 15 godina, znači to je meni fascinantno, ne znaš koliko ima godina, nikad ne bi pogodio koliko ima godina. Ja nikad ne bi pogodio. Veoma unikatno. Ajmo dalje. 7. dijete na listi je Tessa Evans. Tessa je nažalost rođena bez nosa, drugim riječima rođena je bez mogućnosti mirisa, nikad neće moći mirisa stvari poput tratinčica, dobre hrane, govna, ok, malo sam pretjerao, ovo zadnje sjeci. Pardon ljudi, ja sam malo friki, volim mirisat čudne stvari, poput govna. Ali da, cura je rođena bez nosa i ubrzo nakon što se rodila išla je na operaciju u kojom se kao implantirala neku malu kvržicu na mjestu gdje bi joj trebao biti nos, tako da barem izgleda kao da ima mali nosić. Tessa može disati samo kroz usta i to će najvjerojatnije u budućnosti dati neke zdravstvene probleme. No i dalje njeni roditelji su tu uvijek i bit će uvijek za nju. Isto, ja sam tu za nju i ja joj držim fige da će uspjeti, da će živjeti normalno ko mi, znači želim joj samo zdravlje, puno zdravlja. Tessa, držim ti fige, stvarno ti držim fige da ćeš ostati zdrava. Amen. Sljedeća osoba na listi čak nije ni osoba, nego je cijela obitelj. Obitelj koja se zove Budahoti. Ili kako ih ljudi više vole zvati, obitelj majmuna. Sad se pitate zašto ta obitelj ima toliko puno dlaka. Pa to je zato jer boluju od konjenigalnog hiperkoznog sindroma. Drugi naziv za taj sindrom je vukodlak sindrom, jer djeca kao izgledaju ko vukodlaci kad ga imaju. Ili ko majmuni, ne znam ja sam više šta je gore, a šta je bolje iskreno. Ali izgledaju ko vukodlaci i majmuni. Negdje u planinama Palma živi ta Budahoti obitelj i cijela obitelj ima taj sindrom, jer je očito se taj sindrom prenosi genetski. Predzadnje dijete o kojem danas pričamo čak ni nije dijete, a ta osoba, ta cura se zove Aleksandra Seng. Znam šta mislite, bome ima dosta Kineza na ovoj listi danas. Ja ću vama samo reći, nemojte biti rasisti, ali istina je, jako bi je teško bilo izgovarati njihova imena i pisati njihova imena. Postao sam Shakespeare ekipo dok sam radio ovaj video. Aleksandra Seng je imala problema sa hormonima u ranoj dobi i sada ima 14 godina, a izgleda kao da ima 9. Teško može pričati s drugima o njenim godinama jer joj je neugodno i dosta ju, znači stalno ju sprdaju u školi. Ekipo, mene su sprdali u školi, a ja nisam ni imao tih problema sa hormonima. Mogu samo zamisliti koliko bi me sprdali da sam imao problema. Kako bi me zvali? Zvali bi me ljudi hormonski Lamon, jesi opet zaboravio dobiti hormone, znači ja bi se osjećao grozno i onda mogu samo zamisliti kako se ona osjeća kad je neki ljudi sprdaju zbog hormona i zbog toga što izgleda mlađa. Jadna Aleksandra ekipo, no dobra vijest je da je Aleksandra konačno uspjela naći prave prijatelje koji je podržavaju i koji joj pomažu da ona može lijepo živjeti kao svaka normalna osoba. Zbog njenog nedostatka rasta, Aleksandra je postala internet zvijezda, ekipo moja, vjerovali vi ili ne, postala je internet zvijezda, svi je znaju u njenom gradu. I broj 1 titulu najposebnijeg djeteta na svijetu dobiva, idemo. Charlotte Garside. O da, ekipo, ovo je najmanje dijete na svijetu. Kad se rodila, imala je samo 25 cm i bila je 500 grama teška. Sada vam malo točno objasnim samo koliko je ona zapravo bila malena. Prosječan čovjek koji se rodi se sa 110 cm i sa 3400 grama. Ona se rodila sa 25 cm i sa 500 grama, ljudi moji. Samo da naglasim, ekipo, ja sam bio jedan od onih djeteta koji se rodio sa ekstremno malo kila. Imao sam samo 2500 kila kad sam se rodio. I to se shvaćalo kao dijete sa ekstremno malo kila. Zamislite na tekovu curu. Isto da naglasim, moja sestra imala više
više kila kad se rodila nego ja. Dosta je ljudi, uključujući doktore, mislilo da neće doživjeti ni prvu godinu života. No ekipa, ona je i dalje tu, i dalje se bori. Dan danas ima 11 godina. I dalje je živa ekipa uz pomoć njenog velikog duha da ostane tu među nama, među ljudima, i uz pomoć njenih roditelja koji su tu 0.24 za nju i pomažu joj kroz cijeli život. Svaka čast roditelje, svaka čast. Intelektualno malo je zaostala na drugim vršnjacima, no to nije nebitno ekipo, bitno je samo da je njoj lijepo u životu i da ona uživa. I to bi bilo to ekipo, nadam se se sviđalo, ako je molim vas bacite like i stavite komentare ekipo, znači danas lajkam 30 komentara, stavljam srce na 30 komentara, zato brzo ljudi, stavljajte komentare i lajkajte ovaj video, hvala svima što ste gledali, ovako ćemo ekipo, prvih 50 vas koji me zapratite na Instagramu, javi mi se u DM, odgovorit ću vam na poruku, ajde brzo, uživajte mi, vidimo se u sljedećem videu i do tada, peace out.